Shalom, ndabaramukije cyane mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu. Ndabaye kaze mu kiganiro cy'Ijambo ry'umunsi. Bavandimwe muramukurikirana ikiganiro cy'Ijambo ry'umunsi, Imana yacu ibahezagire cyane. Hari ikintu nshaka kubaganiriza ku mukino kuri uyu munsi cyakoze ku mutima wanje. Tugomba kwimenyereza iminsi yose mbere yuko tuva mu ngo zacu kugira ijambo twatura ku buzima bwacu, ijambo ry'Imana. Murazi gituma Petero yaravuze ngo n'imbuto itabora. Nimba hariho umugenzo mwiza abana b'Imana bagomba kwimenyereza no kuva mu ngo zabo bahejeje kwatura amajambo y'Imana ku buzima bwabo, ku buzima bwabo, ku buzima bw'imiryango yabo, ku buzima bw'ivyo bakora, bakarungika ijambo. Ni ikintu gikomeye, n'umuco mwiza cyane. Uyu munsi rero ndashaka dufatikanye nawe kwatura ijambo ryitwa gutoneshwa. Ndakwifurije gutoneshwa n'Imana. Umwami Yesu agutoneshe mu byo ukora, uwe mu buzima bwo gutoneshwa. Ndavuga abantu babiri gusa batoneshejwe n'Imana. Ndavuga umuntu witwa Esther. Dusome mu gitabo cya Esther igice cya 2 umurongo w'9. Aravuga ngo ashimwa uwo mwigeme, aramutonesha, agira umwete wo kumuha ibyo kwisiga wayagayage mu maso. Reka garukirize ngaho. Esther ntabwo yari bari mu gihugu cy'inyagano Babylon. Esther yari umuyuda. Hageraho giye umwami Absalom akenera umwamikazi. Bene data, mu buryo butangaje cyane. Esther Mordecai nyirarume wamureraga aramubwira ngo genda nawe ahari Imana yiwacu. Haleluya. Ahari Imana yiwacu irashobora kugutonesha. Esther agishika aho hantu abigeme bariko batunganirizwa, akiyashika uwarujejwe icyo gikogwa ngo aramutonesha. Haleluya. Ndakwifurije gutoneshwa n'Imana. Akihagera ngo aramutonesha, amuha ibyo kwisiga, amuha abakobwa bo kumuzigama, bo kumurinda, kumuhebyekenye byose. Bagiye kuje imbere y'umwami ngo agatore uzomubera umugore. Agikubise Esther amaso ngo aramutonesha, aravuga ngo nguriye. Haleluya. Bavandimwe, gutoneshwa ni ikintu cyiza cyane. Esther aragenda araba umugore w'umwami, araba umwamikazi, amererwa neza. Mu gice cya 4 cy'igitabo cya Esther, kubera ba Esther na Mordecai barabayuda, umugabo witwa Hamani abagirira ishari, abanyeshari bamaho, abagirira ishari, agerageza ayandika inzandiko ashaka kubica ngo baveho. Sinzi neza, sinibaza ko Hamani yarazi ko Esther ari umwe muri uwo muryango. Baza kubwira Esther, baramubwira ngo Esther igihe ahari wowe waragiye aho hantu kugira ngo dutabare. Haleluya. Esther atuma kuri Mordecai aramubwira ngo nimugende mwisonzeshe, mumare iminsi 3 mutajya mutanywa, naje n'incoreke zanje. Turabigenza gutyo kuko Esther ntabwo bajija ku mwami uko bishakiye. Aravuga ngo ubu sindiko ndarenguka imbere y'umwami, ariko nyuma y'ayo masengesho nzoja kuraba umwami. Mureke ndababwira ikintu cyashimishije. Bene data, murazi yuko masengesho dukora ari yadutonesha. Urifuza gutoneshwa, fata umwanya wo gusenga. Nta kindi kigutonesha n'umwami wacu, ni wazatonesha, numugira umugenzi wawe wa mbere. Haleluya. Esther ngo baragenda barasenga, bamara iminsi 3. Dusome mu gice cya 5. Igice cya 5 umurongo wa mbere. Bukeye ku munsi ugira 3, Esther yambara imyambaro yiwe y'ubwamikazi, aragenda ahagarara mu karusha ko ku ngoro y'umwami, aharabana n'iyo ngoro nyine, kandi umwami yarabyagiye ku ntebe yiwe y'ubwami mu ngoro, atumbereye mu irembo. Nuko umwami abonye Esther ahagaze ku karusha, Esther agira ubutoni imbere yiwe. Umwami atunga inkoni Esther y'inzahabu yari afise mu minwe, maze Esther aca yigira hafi, akora ku mutwe w'iyo nkoni. Nuko umwami arambaza ati, uragomba iki ga mwamikazi Esther? Urasaba iki? Ndakiguha niyo coba igisata cy'igihugu canje. Haleluya. Gutoneshwa. Ndakwifurije gutoneshwa. Ibyo ukora utoneshwe. Umwami ngo yahamagaye Esther akicegera inkoni yiwe. Nta Esther ataravuga ijambo na rimwe. Ngo umwami aramubaza ngo Esther, niko ushaka naho coba igisata cy'igihugu ndakiguha. Kubera iki? Yatoneshejwe. Umwami Haleluya.
ndakwifurije gutoneshwa kuri uyu munsi, ndakwifurije gutoneshwa aho ukora, ndakwifurije gutoneshwa mu bikorwa byawe bya misi yose. Umwami akireba Esiteri atangira kumwemerera, atangira kumubwira ngo ese ushaka iki. Esiteri mu majambo yoroheje yaramubwiye ngo mwami, ndifuza gusangira nawe, ndifuza ko ndabagaburira, ndifuza ko ndabatekura ifunguro, wewe na Hamani muze mufungure. Arabikora umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri. Bene data, imigabo ya Hamani, inama zose Hamani yari yateguriye umuryango w'abayuda, haleluya, zahindutse ubusa. Haleluya. Mureke ndababwire, imenyereze kwiyatura ko gutoneshwa n'umwami. Byimenyereze, atura ku bana bawe, atura ku mugore wawe, vuga, bivugishwe. Imana iri inyuma y'ijambo ryayo kugira ngo irifise. Reka ndangirize kuri ino jambo. Nehemiya amaze kumva amakuru y'iwabo, amaze kumva amakuru y'iwabo. Igice cya kabiri cya Nehemiya kiravuga neza ukuntu Nehemiya yabyitwayemo. Amaze kumva amakuru y'iwabo, amaze kumva ko iwabo habaye amatongo, amaze kumva ko byanze, aragenda arapfukama, ageze imbere y'umwami. Haleluya. Umwami aramubaza ngo Nehemiya, kutanezerewe niki? Aramubwira ngo ni amakuru mabi numvishe iwacu. Umwami aramubaza ngo Nehemiya, ushaka iki? Niko ushaka? Aramubwira ngo ushaka uje iwacu kubaka. Aramubwira ngo ushaka uje kubaka gusa cyonyine? Ego mwami, cyonyine ego. Aramubwira ngo nyandikira ikete. Ngo mwandikira ikete, amuheza n'ibiti by'ibwami, aramuha byose icyo yarakeneye. Amen, amen. Igice cya kabiri umurongo w'umunani, agafraze ka nyuma k'uwo murongo kavuga ijambo ryiza cyane. Aravuga ngo, aramubwira ngo bitewe n'ikiganza cyiza cy'Imana cyari kuri we, bitewe n'ikiganza cyiza cy'Imana, amuha ibyo yamusabye byose. Ndakwifurije gutoneshwa n'umwami. Mose mu gihe ariko hezagira Abisiraheli, hari ijambo yavuze ku muryango wa Nafutali. Yaravuze ngo Mose ahezagira umuryango wa Nafutali. Abanafutali baratoneshejwe n'Uhoraho. Haleluya. Umwami Yesu atonesha umuryango wawe. Abanafutali abavugaho ngo baratoneshejwe n'Uhoraho. Ndakwatiye kuri ino jambo ngo umwami agutoneshe. Urashobora kuba ufite akazi, ingorane mu kazi, urashobora kuba ufite ibibazo bitandukanye. Ndakwifurije gutoneshwa n'umwami. Hariho doki mushaka, hariho dosiye yawe uri kurasengera. Umwami Yesu agutoneshe. Umwami Yesu atoneshe dosiye yawe. Umwami Yesu atonesha ku kazi ushaka. Umwami Yesu agutoneshe. Gutoneshwa n'umugabane w'abana b'ibwami. Mu bigabane y'abantu b'ibwami, mu nyungu z'ibwami, mu nyungu z'abana b'ibwami twashemwe, gutoneshwa n'umugabane wacu. Reka ndagusengere umwami Yesu agutoneshe, kuko Mose yabwiye abanafutali ngo umuryango wa Nafutali uratoneshejwe. Mwami Yesu, turagusabye ngo uyu mwanya turiko turavuga rino jambo, turifuza gutoneshwa nawe. Nta wundi muntu n'umwe. Dawudi yaravuze ngo gushigwa hejuru k'umuntu ntabwo biva iburasirazuba cyangwa iburengerazuba, ngo biva ku mwami. Ndakwifuriza, ndagushaka ngo dutoneshe umuntu wese uri kurikirana kino kiganiro, umutoneshe mu byo ariko arakora, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.